pinwara sa malang bubantay ko kalini mo di man to. Sa pananaroon ko na anak kaya tulak ko siya kukulibing kurang ako kada ko na dyan kami yan na nagunya kabantay so papano kamay nga na nagiging partisan. Dia di desain pa kakuan. Nagunya na saya kuta ko ulan na dilirin nagunya budak ko no upay buat palubatan na ay rin sadar na kaya to ko no to ay pamamalasok. Anak ko na pagari ko kapara di ko dango. Gina. Pagari ko na baka pakyumis. Sakat na kay. Ani mo tanga purpose. Aida! Nerigian ako na nagkay panggaw ko binay. Tingin luwang o sa mabutin kadiimik Pailan na na. Kuwa mo bukanan ang nasa kaso kuwang dala ko sunog o dalo magingin. Ini pagarang ang kuna iba tuwa sa pikir duya adawik makami pura na mamalun. Ada dia taruh bentalo dia kodura tahu ano masih magilas nasiro magidi masih kembali layo dah apa gembira burung mabu enda kowina boyo sago sengap limbu nasiari di denaku ino derama gau kono tanana kali limu di manta kage kedola tiang ina tukameria biona ya sama dawa pura tiare di karena kita gangiyo apa kulay Saya na usia romana. Dekain ni matuwa na mit Gina na ito na susi man ako kanya mo kamapanadin narikado pindu usai matuwa na ayamaan na niya na kakinagwadi o masikado pindu sa pwede usai matuwa na piya kasagani nakalili mo di matuna yaw tawala nuwain ako niya mo usulong pala piya sa diya batara mo na yung usay matawari okay yan nagapuro sa pamuriya kanana namiya kapula ako kamiya pamikiyerakan pengiring-iring ako si bendera nunguni ko mahidang pinagadin nakabudara din kaya mata ang pagari ko kaya kanakado pinusapan din katawa na kapang masududura ang sara na wabudayo kaarang budayo kapituan na bawa wow sayang ni mantawa akalang kapunakan meta mga tigalupin Malidia imo di mangta Inanalo sa pula po ko pang nagalungan ako dangin Masugo pa ko niya na Bulagi tao di sa papabajan pagkato kawiya ka pa Naluting ba nga na di sa titibang anun Ay dedo ka lupindo ka ba parili ka tawis no maguda parte sana maring mansura ko no ko kasada nurano din Dua so makabang kita kididura ko noong kauli ko pagkapikira isa-isa tanubo mga unor sarana daw piso-pisa na kanarong bulada na kaay kaya maana niya na usay mantuwaya na bawata na bidaan o dedaraan sarana wabuso kapangangalun ano pindo sa kaluduya gani yung minay sunang udat parang tisay kaya ko kibarat so dedaraan sarana ladi ko kumaratin o dadupang di kuwat kaya maana niya na duya gani yung minaya pagariya kanana na kalupido sa pwede adi di persibangay kaya matabi
Nakabenar dia mawatan bidu narung na demi dia dom napa beri kuwa wa bala pian dosa pelede naon saya iman awaya ini kapri mana pura ada bako dia ada anak sarana ni Agi mapang na paye, adi sa talaga kako maguda party sana ayah ko magunalag, ayah maada di anay dedo bangada ko agusto mampuno bae, pagkatagad yung makapiya kasana di ayo maedang pinagadi da sipon si duduraan, maguguda ko ating duni kadong pindukat ako kung ngumana puruwa mo duli. Daga puro damiya kapula ako agariyak na babuda kalo pidu na talo diniyo wae usay matuwaya kalo pidu sa pamilya pamiya piya kadupuro pa kabilang ataw kanya kadakaraka babuda parte sana dedera asara mapagagiya mapapay ubas dedera anya jayagang kamamili kadito susong mapilay sugedera asara masusong kapamilay na makasasalubo ako maguda parang tesin nakabagara dedo ay dedo pagaro kuwa kalo pido sa pandadyapiya ka tumatayay dedera ansara no daw sa imatuwaya na ayakara di ada bakala kapanapin alilibo di matuka kuda kuda ang kuwa pagariya kanana na maguda kano pindo kairige kugundi ka batugang ko sa siya kapagariya kanana kalikula kadodo sa nakansapa alo pindo sa kadodo kairige kugundi ka karo kasabuyan ang kagiyan na nidalago nari mga dato ako sa mapunong bahay na tano din iyuway iya ka lang kapanana pagariya kanana kung mahida pinagudi do siya lang na kumnin o sa panabiyan na tano din ka magayong kadiya ko purinig uparing niya ko na pakararagita ko ang nalirin ni Maudi matuwa o kadun nila daw na rin nakiyay surwang gayong manang udiya parang tisa na diya jara na sarana Pakinagang iyumay Mapapagariyak ang kauwas ang dadara Na mamuda parang kaysa nabulayo Paarago layo kabituan na nabawa Pindi nga balaw Mga dato kurang nga gusto mapudubo Ikaw sa imantuwai Kaya maanan niya na maduwakan sikan na di kairigi Kung di ka karo pa sa buyanan Maidang pinagagin ka Uwas ikalo pindo na dim Bakala ka panakan na kalo pindo sa pangay Usay matuwaya na udi karito kangan Manguda parang tisana paliw-liw Kapana bukari bata pagpunaw Upang sa sugudi Karatitariyan na manong pagkupayong Maidang pinagagin daw Bayra turawim Aya maana niya na makadato kurang na Uya maana ni Ubayra kagapang ko Kadili mo di matuna Aya tiruang kaong ko Aya maana ni Kadili mo di matuna Piya ka niya mo mamuda parang desa Tara di tariyan anak nakapunari din Bawatan namin di ang kumaidang pinabuti di perisiyani Nakapunari din sa kapamamagayo na ayama Ananiya na panamang unin idawa piya ka tumatay Kontari na kaya daw sa imatuwayan na baka bisuwa-suwa kikalo pido sa pulunit Pagakat ng kaniyang kaduyagang kamamili ka Buda na tamang pansikalo pido sa Amaragusan namin na kanama benar dinim Kadiya-gayang kaman milay Pangtari na nayaw Nakaman na kulong-kulong ibukay Kalo pindo
sama pandina nari mama dato aku sama kolon nubai bawa tangan dia rubu nana demi dia gede yo milih sema muda parti saka ayam anane ya do ide dora nang kenapa nari nana ya ayaku ke ibarat tadi kompong marap tinggal rubu lada kenapa benar dia ya gede yo milih ya pada mana nana potari nana ya ayaku ke ibarat daya mata benar ide do mama deto ayam anane ya nami perupai inji dapana mana kenana kamari ge kaputi nama geling bawa mabu baru dah partai sangkada ita tunggu gua soka puro soka lanai sedin tining isu gedera asarana kenana mana benar dia dan saka puye mana magayuni nakang nadopia indusa panid ono baka karar kini ko dia dera anasarana ni kubusulan agaka kapen berguna ko mai jampi lagu di dalam ko ro deng kadu dah ko wala dewe ya ma ana ni ya soro pa ini kaki muda wiri uni udaya ama geriari ya so tengge demi sana tengge maka duwe di me penderai no mahu dikira anai ya ma anani pakai negara yo maka de na buwa muda saya ma anani nang kaya pabilia apa pilia de ulu di me penderai no dedera asarana kaki ya ma papaya yo ino ma biya to asa suso mahu da parang tesi adem nama sairana ini kademu dira kami yuni yunaya maguriari ya magagi ya ma papaya ayama anani ya nai di dumanga de tengge dumi sangga tengge dumanga ka maguriari ya ina de na koam modis ya baga ya uga sana kende no iya ma anani ya so biru sirraman umpawani rana ya ayama anani ya nang kaya pamilya kadime pendera inon ya ingiran da ulati nakadera kande yandi na iya jeng kona sayman panamilya ya kadera dia mga datoni ya ya bayan nani namagari ya ya panami ya do ini dunia pinilian birula sirmani pagariya nandaya digirare na ya iya maanani ya ya dusin ni malona di me penderai no ka di me pendua o mamuda parante sanana di dauro kung napna ya maanani ya da kadaro parisi di da igira da ulatan adaro parisi di to pamilya no kata ya mene lembu ya di siyo samana kagaya de ko apa ko yang aku ya gua kawanan benar ding kado ya gani yo mile ka itu ya mabita pa sampawati hare di go pataka pengoradi na ada ko yo semandi kuwi barasan nasanana iya di dawane ya soba esa parisi dita iya maanane ya ko pamilya ya oruga di me pendera no mamuda parante sana de asara dewa ataya nyandu di de igira ya na kadera da toanana hae de do namanga de tua upakata ya nambu dilim hilalan nadaya kandiya daya anya din siyam mina lapang namini yadwa di kami jumain naka
Iko minduwa-duwa kagunting amanaranda sa sarapiyang kaulalag. Kami liyado, kadi ko minduwa-duwa, kadi ko minderain. Ano na nakapamano, lado sekretariyo, pamiliyado, kadi ko minderain. Igirari na yakin, ladi yung bulak kayo na diya, buwa kuwana, kagiya di ka niya maana niya nagyan masugat uwa kami kengisi ino yang mabitin ladi ya bola kaya kagaya mapapaya sampawati yari iya dan masugat uwa pagkaano ya misi kunting amana roda sasarati yang koladi irari kakang pemanu dia maana niya lada notari sore rakata yang ini lambi ladi dato pasanura ay aku kata yang ini lambe dari dato pasanura malas ginawa ko kakagaya di kapiri ay dula kung nadana pamilya daw pamilya ang kasuwa kata yang ini lambe kadarap-darap suri na pagkugugaya ang kuwagiya buwa-buwa na kakagaya di kapiri ano na nakampamani ulo yung nakarandang nakalalaga din niya ko na duwa-duwa ay sir ay maana niya na ide dumanga dito wala di dato sa lamanaw ya sudah tua kebayaan ko ay duna kenala sa binabat dia maana ni ada di dato sa lamanaw ada dan tiga corona kebayaan ko ay di lakenani apa yang tadi ya di wala di dato sa mana pamilya iya iya nasa ginawa kondi nagwa oniye na salandawi nariye mangarana nakandara kandidiya Adara kamudaya Nigiran daw natin Nudiya maana niya na Ayan sopin ng sira Kamatera kalidali na Kaurong na Iya buwa-buwa ya Kataya minitong Kakagiya di tapiram na Aya karina diyo na Kusong ko kumilaya Sugot ko kumilaya Kakagiya pagari para Minuri ke sanong ikaguri ke derong dunia pagari yang naya kakage ya jambu idil pam namilia iya de urung nagi na nakamatan tondi na ananoni nakapeman dunia tanu di kon solo upudini amni Deun ako ang mudesa Alala ko din ang pakinagani iyo man na Higirang daong matangulugan ako ang mudesa Iya maananiyan na Alala ko din niya na Idedo mga dato gusto makonaw ba iya Adaro pa rin si pada Ikira din niya Bila bagiya di ko kirim Maidang pinagudida pamilya Dua orang mga Higira din niya Bila kadaro pa rin si pada Kataya minilambi Pamna dia na penago dia na ko papang iya ginawain yakan na derya kan dia pan na mili dirwa batawa katayo lambi dia ila igiran na rin na yan na ayas iya tuami dia makna takya dabediela annanu dia nakan pamana kan nalala dia ini ya
ikirarina nana daya mata benar ladi haji Muhammad kata ya dami iya ida ikirarina ya benar ya maana yang pada mudi manta ikirada datang sopan dia sane ba dikominderain ba dikomindu kapabilia dua orang anak dunia sadang dewe mangada tokoran dua kusoma kamu beik ikirarina ya benar tadi beik apabilia dua orang anak dikomindu kadi kominderain na gue berasa senang anak gue rasa ada siang dua ni anak dia mana ni anak kadang tunwani dikominderain nama idam bina tidak ikirarina ya genana ya mana ni yang koma idam bina gede pandamelia iya de urung apa geria kenanan ni na ibira arena anni yadin siya budulai kira daulatan iya di sisang nakamana isama mo kamari kado dendenga kuruna iya di sina hamayana radi abdur rahmana isa kade ko kuruna buneya saden dewi hadarin narmida apa milia sultana di kominderain ngadi kominduwe dewi upamile madi de benar benar dengan nari mangadeta iya egeran nari naya guna ude sana kodandi Nakana derua o bapa na pang nataya mini nambuyan kaya bapa Aku mamudesa ada bapa akan si solo kana sahiba kataya nambe dida di kominderain nang kaya bapa akan nasi sari pama tondinga ya maanani yanana kataya nambe dida tangka de bapa akan kage ya di kokiriba ine nambe iman tua gusolinga yana ya maanani yanana besok tama mura kage ya di kokirasa ara katomong kayuna kage ya mapapaya gemiya saya mana dia anda saya mana dia anda saya udah mengade tua gaya bapak akan nasi solat tama amur ada kata mau ayo kita mindara itu ada daur menung penuh kadaru linang ya naik girare dia genenda dia mana dia mengada toko wadi bendera inunna dia usah tagan nasi usah sulai tangga de berbuah kena tangga de berbuah kena di komindera inu aba ingano mapanata ayama anani sa are katomong ng kayunan na ano na kapamano alo yung yutaranda nga diya sirmana ya sa durala tamarobunga di komindera inu diya sirman na isa durala tamarobunga ikirang na tanaya si Hajina dira kaya minum ada mapapaya betung kawa dia tambahkan anak tubuh kita na pira beladana di komindara itu nabi asira mana nasa durana tomarogo pemain ang pinabudi bilang ini pagayunay yamaan niya nila di beriyan kaya kenala di beriyan dia dari kadina ajira yamaan niya di komindera itu daga di komindo wedowe ante bira kenana nada di kadina ajira akataya menilambi nabi kakak di kekerawa di daging pagayunay dia siraman naya asan tomaru iya sifatnya juga bagi yang dikapira bagi yang tidak tidak bumi berasa senang dunia saling dewi iya kaji kaya lembu tidak bagi yang dikapira dari beria nabi kaisa membuka mereka kade dia tinggal apa urunana anu nana kempemani ada jakaran dengan kadana gede ini yang apa maedam tidak tidak ikirarina ya kendui video mangada tua ini lembain memata dikirarina ya bener dengan aku waktu desa sudah toma berdera awal maedam tidak kaki ya deko kurba ya mana nih kaki ya deko kurba sudah
minderai nuna di ko minderai wakawa idam pina gilana ano na nakapapano yama anani anda kaki yama papaya ay dulakan na yang apa kebebaya anga ay dulakan na yang dari jatuh salam manaya ya sobari sini ya maanani di komindu dua kali komindu dua hidup bina lagi ya bandara dia usai matuanya dah dulu ini ya nabula yang kota bara sopi yang kota rugin dikira reda ya kena ya maanani ya na dikira reda dia gin pare sisa samira sopami dia Vitamin derai nongka vitamin dulu kali kayu waya kadera kadera jatuh waya ada di dasar deman pagari parpesa anu nuna pembelu adu yuda karang dengar kalala gede ni ayah separ pesikau bapak bapak itu air juga penayu ya kita air cuma sida topar pesika dagi di kabiri ya mana di kana di ada budaya kita palai kita datang ya mana ni ai de dong banga de to adu sama pono ko iya de makan deraenon pare sisa asima aso pamili baru rumah di ko minderaenon nari manga de to na adu na pemade adu yu jakarande kala lagu de ada ayah de se hasan raisa kade babu ya mana ni ya rapa buli ni ya na budaya motapa igirarina ya kenu ya mana ni ai de dong banga de to na igirarina ya ganda busoma pono bai nadi jiu nai nan naga benare de ko mindu wedo ka di ko mindu rai no ko ma idam pina gede bilang ini pagayo da kadare para pasina kana ka benare de nadi jiu nai ranan nari manga da to busoma pono bai na tiga ka pamana ampurna anak iya ma anani ya ko minderi dai kira ko ma idam pina gede kami dia padu resi paji mumina kakak dia pina gede iya dade dada ko ayam matam duduk berdua kenal dua tederakan kami yang mata payah resi paji mumina kakak dia idam pina gede kakak berani dunia tak kedua tadi ko minderai no tadi ko minduwe iya dade dada ko anak kena mangada tokuran wakala kedua ini yan ya maana ni yan ada ropari sidita ide do mangada to saina kata somila di ko mindu dua ko maida pina kedua di dato wa bedula ya maana ni yan do pamilya asisa ya sopari sidita dia petara somil karuntano milelambe mga paganya kan iya nanila lakuna kagi ame pengada nari kadok kidaw palay matuwaya na pamaginagang kasumanguda parang tisan usai matuwaya na pagkala kapana kanagtubuo na pagmasimangu ikang pinagdila isaya ko sa tabu umana kong gimbula na po na tiyani na mabubatiani pagariya kanaya kaide do pagari ko na uba kapariki manguda parang tisan nagdaraan sa manusagian na nilalapon agiyang may kandado na di ko tantawi bulugi yung narapudi niyo kagagiyang mapam na payig nambu-nambu ang kurusi magudo kalupin dua uso pa naman na kanapotari dederaan kotari na naya unga kagiya di ko kera ko maidang pinagudin nari na naya unga ba kami suwa-suwa ko magudo kalupin do kasuwa sa lalala kuwa dew buga ka ng kaniya ka makulong-kulong ibo pagariya ka na pamangakan kagiyang may pinagudin tiga ko pamuna ina ano na nakapamana alo yung nagaradim yama ananiya nudego na kuwa muda sa kalala dudinin ino niyo tanudi pagariya kanana igira inayagin sida tuwa bukula pamilya doro kadikon dudua ko inagin kusuling ngayon iya niya iyama ananiya igira inayagin wala niya mata para maidang pinagudila igira inayagin pananamani yan na kumaidiyan ang pinagudilin
Nalan na di buya iyakima Ya taya mini nambay Ay girari na yagan Digirari na yagan na Ayama anani Ladi bu iyak ila Kagi di ko kiram na Digirari na yagan na Mga dato koranam na Kadi bu ila mana Isama buka na Kadi di nga puro na ko Maidang pinagadi Dadi pipindaray No dedera asara na Wabuso ka pangangalan Yama anani Kanta na gadi niya Mga dato koraini Yen kayan na pagiri Kuwawai girari na yagindim Ako man na idiyan na pinagayagin Iyay kumiyandiray no Nakadiyay kumiduwa-duwa na Igiran doon nalatan na Halala ko di niya na Iyamaanan na niya na Igiran doon latan na mga dato ko rediwa Imipindiray no Maidang pinagayagin Iyay aman-anan niya na Ayasi makasamamayin Ako pang napangiyay ginaway Iyay girandi ulatan na kumaidiyan na pinagdilim Ikaw doon niya sa'yo Gil Gil Napaan na kinigan niya iyuman na kumaidiyan na pinagdilay Kakakan nagiye di kuwo kuraw Biya ini diyang bayi mang tao Akan nadarakan didiyan Igiran na niyagan na Iyamaanan niya na Kadaragatuan na Igiran na Iyagan na Iyamaanan niya Ladi datuwa pula Kakagiya di kuwo kuriwa Igiran da ulat na pamilya Urungan na Nabiya nagiyuwara Paguli niya na Gunaya ko tapa Nopiya ang uturugan ka di ko midurainon Ano na nakampamana mga uluri matokarami Ikupita ka dugutan tawanon na Pakinagyan niyo mana mga pagariya Kang iya ko kumana iya Tiguni kalupin doon Anak ko kumana ikaro pamiriyo niyo na magariya-riya Tungod-tungod minsan na tungod makadua Ana masautan ini kalimun na tulu Aya ko kumaniya na aya masautan na ay dosudat na saripa pakinagang gaya ini Isolat ka na saripa iya maananiyan na Daiman na niya na pakinagan niyo mga iya ko kumaniya ko maidang pinagdila na O bago nila po din na diyarang bugabaw maakasatam na ritiba na Ay diluwa pa akan na si sulat tama amo Are katamon ng kayo na O bago nila po din na diyarang bugabaw na maakasatari ritiba Nasalang tanong muna na pagodilan suwing Bago na soturugan na taro so lambua iyan na Ubabarikan ka to na pamango na suwing Dudulan uwanaing Amay kumidura na naman ang pagkadumasad Ay amaanan niya ko tulo gudugidi Isa din gandigan no na patada bubusan na maidang pinagudila na Ay amaanan niya na pagunino na kadura Kukumanadira dita na Paguni ka pangadin no kaduno na Kuya gadapan na din suwadong kain na din suwadong gagawang pasomakalaw Utara pasuwala berdapan manggaling ilingi Wato pindalidigan kada mga lilinabo Palaw sindadani yado isa kong gudu-gudu So maaram mo bilula so kabasa kaolunan Lagi dakini lambe kadara buyana na Putari na nayauna pagkababayaan ko Iso pagido ang buka kabiya mapapayag Iyo tikulali diyo matahida maranaw Kenakakunaridan ka pagkababayaan ni ako Iya nan masuwa iya maanani Napakarararikan ko sa kikong apaladikan Nakabenar din isa kong gede-gede So kiyalin buo ka mong iya maananian Aulo na nagmanggo kabitiruwi Mandokang kami yarin sa kaira Mindu sa paraya sana isa kong gede-gede Iyaga na to sige sa dobaw Towa arab pisindu nga anaro Magubiya bakarulan Nariwa sirang manasira masamaru Iya si kajina dirut Nabiyano kaso manguda parantesan Ikadang pagpengandang ko dederaan sana Makasa kodabang sangka sa are kata marugong Ay deduan tiyak nala di kajina dira
kagiya mata itu ya kan nari manga deta nari manga dato na kagiya me penado na sakapa mama gayud mangulang ko sa panado iya si kalopin na usay man tuwawain kakalang kapanak ko mai da pinagadilu di kadudarain ayamana niya ko kanili mo di manta ugay kumana ina kakalang kapanak ko mai da pinagadilu kagingatan sudah kata dia buku sotara kau berjemida kata padede mudiai matong mampir no saya namang kanuna sumingwi ayo solata sari pasi sari pamatong diga usai matawa ini bodi matong na usai matawa ya kaya maanani yan ay di dulu sa nasi solata mamu ara kata ayo pada ida tuwi mama lada busan setia kaya mapam na payig ara kata abusana di komidirain na kataya lang wedil pakai nagani umago mamuda parang tisan bakalang kapanakang kumain ang pinang nagadil pagi kata sudah kata dia buusot taraka ugo yung mida kasokano pindusaranaw na makano na suwamimbi umakan na dirinaw na makasumiya diyo sa lalagadi buwatan ta dia na nila na kunainaw bakuri muna kalang ang korot mga unuri mato sa unoro ko diiniyo pamilya doon sa dia na nila na kusaba akan dari buna dia o kaasara kami dia daroon na pang na mayo ubay ka ano na nadot paganataswa orang ng kalmay Nakakuha. Ambuhay ka kayo.